Kristana ringluya ngator atamitran hili rawe korum shim hili rajang hai psychorally latluida chimiksho hi wiring pa shalam sadale rawe chimiksho sam ka phanghi itung warin phamai ka kchiatam ngasase korum ngai lala rawe shimni wachangai salala mawa khar ka chung ka leitale ka khanang ka chaping li seha sangruma ka ya rawe shimli wa khangai yarui ka sibli chang khangai ka chi matri sere itam phasa phadale lekha rawe korum shim hili ra ka changwi ring ka pha aman ka sakhi itum mash man hai ase kala rawe twina ka hang sakang chuping na itum le seha ka sa tam chi thelo ka chi tharan chi le chishu kristana itum le thang thangwi ka sa ka cha milo ka chi seha ka sa chi li tui chi change thang thangwi ka sa ka cha hili itum rawe mangali ra la ka thang thangwi ka sa ka cha pokhui la ka rally ringi gi chi ne le gi shi pokhui ra phyomi chumi ka the pokhui ra ka khanang ka cha le a kha pokhui ra thang thangwi ka sa ka cha ka ji hi mi ka mawi mi rin li tar ka sa chang da khleya sinalu palan la pa ye award thang khamai la pa ye decision khui ki chi la pa ye mi rin li tar ka sa dong hi thang thangwi ka sa ka za le ka chang ne ra wa shim hi li ra po ko khui tum sai ko re ma wat lag la o ku thi mi rin nga sa se a ring a thorla hi tha te tum ra we korum shim hi le ra chang la kha rally masot ka chikat ai nga soda itum rawi tui manglawi ka shakzala itum yang rum khawai sa se in aring a thor hi study sayang lakha rana ilika sakhme thi shuda Luke chapter 14 we verses 15 to 24 hili Jishu Christian chancha maka hangka hai hi itum mirinling hel yang lakha hi machuk rum ngai Luke chapter 14 verses 15 to 24 je pashoke phachangru khangarum pingwing chaili akhana tui hi ka sha chi tharan jishuli hange warewi ungramli phacharum ki gachi mi chi sokhmi nga saranu kha jishuna ali hange atama khali mi akhana chatkhang ka ha ka akhasada mi ka chung khali hoi phacha ran hairer gachi eina ana hoka hyping chili ralu psychorang ran kup ser haire ta a ho khwai awi rauli jehovah ka athumna akhala mara khwai apong pha hawa kharebana ali hanga ilui akha lo haidale jeina chi mawa khyang masa pai mrali kashim samilu the boy khangatei akhana hanga ina mukwa chura phanga lo haidale chi arakhwai gazatna jaina kashim samilu khangatei akhana la hanga ingala chakhui cham dale jiwangaina I mararar marali jaina raujina la ungda ali gahang psychology awi akhwali uhang sera pau ka sha aina shimwa malungwat la khawa jaina rauli hange thakta gainung song rei song rali wada ka champing khngazan ping khngapyo ping kala ka tek ping li a ho khwilu raujina hanga amai nana ka soka haichi saser haira kha arila mi ka chung kha changpai furali jaina khawachina raupa chili hanglui shongkhar kala khorei pam kchivali walu kala chili leika sa sapingli tanti aina rang saklu ina ka hangna ka cha ho ka hyping wing chaili mi khipa na ka iwi chat khang hili khamachap masam phangrui mara hi proho chishu kristana sakang chuping kala pharisees pingli na soda phacharum da leila ka mi akhana kaching ungramli rali ngurum da phacharum ki chi chi ya ka hau na ye sok ming sadar ka chi tui ka hangaina jishu kristana chancham hi phai ka chi theini
Janjam hiwi kerjani itumna payang laka. Adam jitaran li, or the first century Adam li, mi ngesot nau ping, kong nai nau ping, pazat hokang rok Adam hiya. Aru honu tada chiti ke bilaka, phone na, invitation mi laka mohosa mane. Ka mi li, ka so laka, pao chishat laka. Hang kupai re, ngaran kupai re ke jwe ina, invitees ping ava virtually jangwa laka hovang sakasa to practice Adam ne. Kerajaan hili akawajina chithada zat khang salaka and selectively invite saga haya miping chili ngaran kupser ka hai aina awi rauping chili matang howai and invite saga haya miping hokawa tharan chili akala imarar marar chiserawe jenak rauping chin hanung laka nawi invite this pingji marar marar chiser hai re takai tum with zat khang hi cancel sa haurala tha haurala guju tharan chili matha pai mane gonong le valo chili khanga jan ping khanga pyau ping ka tek ping shake shu ping athum ping li wa holo jaina raw ping china valaga gonong chili ram chili later kleya khanga jan khanga pyau ka tek ping chili ho wa ho ka ser lakha athumba mathan tu baina chat khang chili unjang hawe athubung hai salala ngaran ka haya kaji mi ka chung ka chang pai fiye hina tang haurala ka chi tharan chili valu shit la ka shongfu li ka chat ping shongfu khaurai li ka chat ping chili la va ho khilo da ko solu shit athum ping li la va ho la ka athum ka chipe hili mi yur invite sadakle hi mi yur ka thumli invite sai. Number 1, the original guest. Are we correct invite this pingjiyo? Religious elite. Termawi katamping. Termarinli ninsang lagi na kazat pingli invite kasane. Pharisees pingli. Atumli kohotharan atuma. Iji cha we excuse pang rok laka mara the kalanao. Ga khneya group chia aram now gonung chili ok thing room dak le richum now ing a chaili khna jana ping shake shopping khanga pyau ka tek khanga kho ga ping chili va hoi ga thuma the group of people chia travelers and sojourners temporary iram hili lairi ratam laka kholali shimparali rak pumping khuram chat laka shongfuling a read the clipping lila kari lik shongfuli kham khui laka travelers pingala sojourners pingli gagathuma atum lena tangda akhawa hina invite sai hina hangda kleipawa reverend invite ka sahiwa ka tongali sasere hiwi ka khalat pawa proho Jesu Christana o ka thwili ralaka awi khamataya invite this pingjia awi original case pingjia Israel now ping Jehuti no ping khangasane kha Jehuti ping na reject sa khai chubangi na awi invitation ji yur khangateli la extend sai ke ji hi etumli hiaina chithei Jesu Christana chancham ka hang ka khalat wa hine kai tumai message li hina itumli khurang sa khangai pawa awi hak mahala ka haya chat khang hina represent ka sa pawa revrawi itumli ngarin kami revrawi itumli lukhamashan itumli hui kami awi so kami ji revrani itum ka dongali offer ka sane freely ralo iwlei ka shi iwi rinka pha chat khangli iwi so kami wi mi rindi ralo gji chat khang he ni thumli ji thaiye ka hili mi ping na excuse ha ka hai chi ya number 1 li materialism athum ping china iwa
ngalai pam ngalai shimpam ka thar lo hai te lei ichi ma wa khyang masa pai mrer akhana iwa sei chora phanga lo hai te lei chi ma wa khrak masa pai mrer chili important sa thui how the excuse pha thui how kai khana relationship iwa ngala sak cha tha thar nei the khalan thui how in a chancham hi payang lakha itu mirin hili ngasun laka point khni awing athor machu ngai sala kaina kala point khni hi in a message hi passage read la matu hai re actually he studying sayang lakha mathala ka haya itu mirin li chuna la ka haya point khni samphangai khare point number 1 tili he went to me kitam kwing circular jaka complacency ka chiwi ka khalat power a false contentment itum bible na tam ka stay thi shuta na wili khaleji shapai ta khuilu chung khamai lan lama ka haulo mi ka te ot lama ka ramalo na shang la cham la na wili khaleji shapai ta phaning lu contentment ka chi chili tam ka chi thei de mi hi ping hi la I wi wangwa I lui pam shimpam ka thar lo hai re I wang hi shap hai re I chat khang chi le ma wali I wang wa hi na ma ya hai re mi a ka pan I wa shukai ka chung ka le hai re I wang wa da shukai hi farm sa la ka I wa hi na da ok thui shap pe I wang wa hi na shap pe ala au contentment a ka sa ta le de ka thuma mi pa hi na wa yo yang la sak sa ta thar ne Ini pray khar le shila gaina ok thui la kha shimkhurin phala gaina semka ha ya kha mirin ring ka pha hi wa shimkhur pray khar ma shit kham now hili le yi I wang wa hi na shape ji ga hai de le hi hili false contentment I will khale ji shape de phaning sa la pai na will le de khale ji shape ka ji phaning how the false contentment complacency ka ji wa iwi situation hi iwi mirin hi iwi sa ka thei shape ji how the khangate pha khamai ji khamu mu shorer tu we mirili nga chei khwai le sa la mang chei rer tu mane pha khamai shong fu le sa la a ji mumwi wa rer tu mane Ache hiwiena yang la kha itu mi rin di la Iwa sa the hai re Iwa shap hai re Iwa wa hina ring pa hai re da chika thawi false contentment he itu mi la lei pai Titanic 1912 atamli ngapum ka haya Titanic wi khrajang sem Titanic ka sem tharan Titanic ki engineering sala ka haya gala ka them expert ping na sa how da Titanic ki ngapum re ka chi hi passenger ping chila gala chi wi captain pa la ka sem ping la ki pa na ka Mishi sang mane unsinkable ngapum ka pa ya jahaj maning mane ka chi hi atum na khui hawe chi wi wang ei na jo jahaj shwe ka chat ki chi mi hia ka tong chat ki chi hi wa atum ni ki hang khala ja kha ngashlo lifeboats jahaj shwe ka lungli kali ka de kula shi ha ya kha jahaj ka tetyo no ping mi kan khwai ka chung ka mi ma sing ji we ti shu da phunggi ji phunglo ji sa la shape Titanic ki makang la kan sa ka hai ne mang phung pai mane atum lifeboat khisang lo ji ka tyao khamang khisang ha we ka chang da wang tak la kha kai ga hai tharan lifeboat ji ka tyao khamang how da mi ka tyao khamang li kan khui
mi ping we overconfidence sa ka hai mi ping we ka chi han ji jahas pa chili shape ka chi hi lei hau da hang la ma khwi thru man jan cham hili akhwa pa na ralo rimpa khmaya mi rin no wang masha khmaya shongfu re ran nga ran ka haya akhwa nga ran ka haya chat khang ji kham chap yang lo des vare shi ka sawi crystally ring khang ru mai chingwe ka hai jilin na la ra chang lo da invite ka sa ne kha I wi wang wa iwal nga lei shimpam lan ka chung ka lei te lei I occupy re iwa shukai ya ka lei te lei hin occupy re iwi shim khu sam ka iwa occupy re ka ji athum leng ro khawe ji wangai na kharajan ji li yang la kha athum pingli cha khang ji li reject sa hawe lei ka shia ping 1 Corinthians chapter 10 verse 12 ji li ka hang if you think you are standing firm nana ring da khlai nana sa da khlai ji ka chang khat no wi wang chi na shape da phaning da le ya kha ma kong ring sa ka ka sui ji li ma ta chang sa ka lo khana na ya ring da khlai mi rin hi ring hi na shape da phaning da le ya kha la kha kong li ha ya kha ji ya khang wi na sa re very she itum ping false contentment hi kachung kha lei de le Scott Woodward ko hopa hina hita ta hange every church is one generation away from apostasy church kachiv hi very she we ainam mai ngri thu hau gi gi generation akhamang vatale political parties ping na political party a khon I hilima changwi la party hi pale wa chang hau ke the wa thui ka hai nge party nge chei ka hai chi apostasy ne vareshi sa sa la kha I vareshi ma sa lyu a ke the mai nge thui ka hai chi apostasy ne church mi rin chi ka tha we shong cha ra gi ji hi generation a khamang hai re the hang ji ra gi ji we step last step li ji ra hauder ji ka ta thera kla ja kha false contentment or complacency hi ra gai tharan ji li ji phap ta lu da hang itum vare shi sa sa la kha ya arami ka chung khana vare shi ka sa hi ba ning rak ba yi vare shi ka sa hi burden chung na yi vare shi ka sa hi chot na yi ke ji khon char phok hai re itum kya khana thishing khwi la kha varishi sadale kla khara jana wa khali a farmer farm ka ha ka sa mi pa hina ngalei ka ha ka le how da chili farm sa la ka ana chung chi yo yu mi rin hili ka sang ka lui o sa la ka farm sa la ka pam hai re I other I we farm hi your hai la ka diamond learn sinalu palan phathui hauder diamond apam ka teli wa pha la ga wa ok thui kai na pha mai re the phaning la ka awin na leji farm chrik ka ji your hai la ka ta la kai na wa thui hawe awi farm khlo mi pa chi na farm ji lo khui la ka farm ji li ot ung sa tharan ji li farm ji wi alung li ru khong na wa ka kong ra tar na wa ka khlong pam ji li amatha lak hai lungkui diamond aka sampani chi yang lak yo hi diamond ni awi farm ji le osama man ga jaina awi farm ji diamond ka chung ka le ka sa farm sa sa hawe da kharchana ka le ka pa sampani vreshi itum ka sang ka vreshi sa la ka vreshi ka sawi ring ka pha ma the khuila angayung mata khui hayala ring pha ka mai le fu ka to farm yo la pha chat ka haya mi pa I tha da itum wi mi rindila rashok pa yi chan cham wi mi ping ji na ring pha ka mai chat khang ji I wi wangwa I wi learn hina I wi family hina
important samay the patwi ka haya vreshi to mirindi vreshi va ara outate sa ka haya matsa na lui ka che thermane jiwangwa apam ka te ot ka the lifestyle ka ther ring ka hai na phamai the patwi ka hai vreshi lekap hai re our family Taiman chak khalai ma ka thei tha da vreshi ka sai the sok mi ya ka khalai hi mashan phi ka theya itam vreshi nga sa pai sign of Christian complacency itum vreshi li sign ka tha da rakla cha ka vreshi khang sa hi tradition nga sa hawe first love rally like shi ma thei thu re vreshi ka sawi mulung ka tung motivation malai thu re church ka kahi wa tha da ritual khang cha tha da lei hai re hi sign ka ne morai ka sa tharan yo inau morai sa hai re yo ya chu morai sa hai re the sigafu mulung khring malai thu gi khang cha ne da khwi thui ka hai vreshi sa la ga athai kham thai malai thu gi vreshi sa la ga athai kham thai hi wa itum hi se ha sa ma man revra wi tui pa ma ma na ka khong dai no ling shi the mai acham pha mai mili hui mi the mai de je ka thau athai malai thu gi mang la rin de ro ka sang malai thu gi self sufficiency ari mi ping hi chancham hi le hang dak le ya reject sa ka ha ya mi ping ji self sufficiency ga ji hi atom hi li mi ping hi society matter ka mane church matter ka mane ngasot naw matter ka mane I shape imang ring sal la khim tha mane kali ichi cha tha the privacy phal ka ring ka high thought self sufficiency we picture akane ichi cha winning ka chang tishu da ring ka high hi le ka be achi hili number 1 point hang ka high complacency pha ka mai le ye ka ji malai hai la ka yu wang hi hin pha mai de ichi cha wi wang false contentment le thui ka hi number 1 sa de tum hi phanyung sak de le ka khniya ka la khanawa point sa da lose the opportunity to taste the lost opportunity khutong ka cha khami ji shiman ga hai khare our invitees pingji therma we ka thana pingji le ana mi cha khawing a chaili select sa la ka hiping hi wang chat khang ran re deng ran la ka ko ho tharan atham excuse phang rok sir la ka marangai thu mane akhana iwa ngale lo hai te le akhana iwa shukai lo hai te le akhana iwa shakcha ta thane important ji chile mi thui hauda revrana akhawajina khamatha opportunity offer ka saji athum makhui thu mane verse 24 chili last verse li chishuna hange ina ka hangne ka cha ho ka hai pingwing a chaili mi khipa na kha iwi chat khang hi li khamatsa masam phangli mara original casping na chai we ina khipa kha ina hiya kha de kha matai chat khang ka sa chi wi khamatsa days athum masam phangli mara da hangai dale itumli revrana ngarai ka cha opportunity hi itum ka tong ali offer sai nalila ilila ngarai ka cha opportunity ji offer sai like shia sonoping mi rin hi full of opportunities ta hang ok thuya ji tung ring dek le hi opportunities na pe mi chi sa ka pa ya apong tra kha lai de lai America li ok thina the land of opportunity America li kyu pangai na en achikun mati we na America li ka haw haw kle America li mi ka tong na kyu wang wangai haw kle ka ji tharan li the land of opportunity America hi liver mirin semka pai la ke ok thi pai la ke patong na chu wang ra khangai ne
Elon Musk azu okutuli shangmai kapda khalei paina America is still the land of opportunity arira sungda America hiva the land of opportunity ni the hangai dele Frevrana itumli ngarai ka cha opportunity America with opportunity li matha khamaya Frevra with blessings even today Frevrana itumli offer sahai dele Bible li hang hai tha da zat khang invite sa kai ping na reject sa ka hai akhawa wi khyon maning mane atum wi khyon ne Revrana okutwi hili itumli opportunity ka chung khami in a hipa yang lakha Bible li Jisu Christali shauka thatharan wi shonga ka ya shonga ka khliya mi shauka thata yon ka haya mi khni jili shauthate Kanini wi shonga ka ya shonga ka Jisu Christ wi ngelem changli khrachan sang rum ka pai wi opportunity mi lakha nganai lakana saukatat akhpa chiva ya Jisu Christ ling soda saukatat imathirang lakha awing lem disam ka panghiva it's an opportunity it's my great privilege start phaning khui lakha ana chu khutong ka chaje khui lakha ya amai nawi ka ching ungram chang ka chang tharan ilikha phani ungmi lo the akhpa ji hang lakha a opportunity ji a khui thui hawe akhpa ji ya no rawi now ni ja kha no khlata kan khui lagi thumi lo kan mi lo the mashim shi hawe akhpa ji li pro Christian reject sa ka haila payang lakha opportunity hi khnini li mi kho khnini na sampang ko kha akhpa mangda khui thui hawe unfortunately achu itung mi rin lila opportunity miss sa ka hai khu bang khala chilaka unfortunately hiva due to attitude itumui attitude hi aina opportunity hi itung ku chung kana mukhui thei thu we da itumui attitude li ai la sa ka shamda itumui attitude li ila mi rin ring pa here iwi mi rin ar ila oktri shape da itumui attitude li chira khai tharan chili revrana mi ka haya opportunity hi itum turn up sa hawe dang lek shipping Bible ka hang athi shuda danger revrana invite ka sahili excuse ka phami ping danger sala ke dang itum muli revrana invitation hi kai khali awu otram na thuk vai invitation ra la pai kai khali nawi mirin khring khrakli pha khamai opportunity wi invitation ra sala pai apong atei de da ra sala pai itum hi wi mi ping hina mi group of people ka thum hina turn up sa kai pa chile maning la rani thum ni mi ka high opportunity tum ku take vai nga sa se itum lake shipping rana ho ka hai chili false contentment aina I ring pa hai re the maring haila rana ko ho rau khon ka shahi I wang opportunity ni da quick thaya ring ka thaya vreshi nga sa se awi chat khang chili shake shopping ka tek ping ma phaning ka sa khuram ka chata temporary citizen ping mang china enjoy sa thui hawe original citizen ana invite sa ga ya mi ping chia ma sam phang thu mane itum singum hiran kha vreshi sara lakha jingum hiran kha khamatha ot ni da sara lakha ka jing ura ma jang sa shi ka jiba rawi sok mi ma thei khwila itum mirin kan thui hausi ka jiba ning ngai khamali chang pai shini ju wangai na cham cham he na itum le hang te khweba false contentment li ring sa pai shini rani itum li offer ka saji itum malai pai shini tamap sai pai shini da ka hang ne sha ko khui eina itum sai ko ru mi rin li na chei ko khui matai ka sang sa se rana so mi rano